Wawra, dapat dubiki de hu hasilatu zangere nagmada. Delta haga pohani halat badal showe, che basgranu ba ye poteta mula karkawo. Kuchada Chin de Xinjiang de Weiwur Kurwakisi made a galudanu le mohimu tauridisi mutachada. Dubai, po kuchaki de ganamu de lau kawalu der bucht wachtwi. Po daku prachud mokuki de bazgranu zai ziraku au asri mashenunu niwalai, au po huanai du de ze karanize chare ye badalai shovidi. 咱们这车上装了北斗导航系统吗？装了，给机手最大的帮助就是，减少劳累。 收割走得直，不会漏割，一天200来亩，100多亩，很正常。北斗导航应该是给我们装上了这个智慧的眼睛。那么以前呢，我们这个在播种的这个时候，我们是完全是靠农机手感知和他的肉眼。那么我们自从装了北斗导航以后，我们实现了我们的机械的精准作业，包括我们的播种的深浅，还有株距、行距，完全是按照我们现代农业的一个技术标准来达到我们的一个科学作业的这种要求。 Le karawanduna terawatunu puri ganam de kuchada halku de ruanda yawan ne jara kidunki barhada au pandawara today tari phaki no razi de Xinjiang sangare today ugure da de kucha luya today da au bana ye dera luya da de mutar tarhta warta da pusta ye crop au de nana naramada de Xinjiang po daul today ki de kucha today barna de la luya da barna ye de mutar tarhta warta da خود نزدیک او کرپادا. دانه یوازی یوادودیدا. بلکه دبیشمیرا سرانیان نو پذیح نونو کی ده همدی زای ده خوان نخا همدا.觉得这个馕味道相当不错，外表非常酥脆，里边还是软。这里的面粉比我们对又脆又香，看着很喜欢。库车馕是在全新疆是最大的。 口干，然后打出来馕是比较碎碎的。我们这用的小麦也是本地的小麦，然后用的那些材料都是最新鲜的。天大的馕大概就1500左右个馕，全都能卖光。节日的时候人比较多，然后有时候排队买馕。 可蒙古话有路亚today的库恰的欢的yawan呢哈达，努达格的奥胡格扎达鲁比亚潘尔勒的库恰的美味陪人的卡的day。Pada simiki de hari wrazi gatawar lamriz wacht laskunu sahatunu tarasigi harkal de zaradalu de pakhidu pa musam ke dalta hawa de mewu le khushboe tsaha dakawi au khalk tari khwan de akhri. توسنه زمانه کی داخل حاصلات د عصری لوجستیک او اینترنت فرانا کی پراخ بازار پیدا کوي او د کوچا د جغرافیایی نخي مارک پرای لګیدلای وي 我们本地的就是短视频平台粉丝量比较高的那种，一天能达到1-2000单。空运的话，到全国各地基本上3天内都能到，所以说也保证了我们这个水果的新鲜度，也能安全的到客户手里。像原先那种农民基本上都是卖不出去。 因为他卖不掉，他就不愿意摘了，就是挂在树上，就是落在地上，就那样子，或者就是晒点新根那种的。的库查普卡拉万杜基的格纳姆勒提拉埃查佩查哈，帕塔努尔基特拉赫欢德拉隆基杜代，奥的沃努帕昌古基特拉胡比扎拉达鲁普雷，贝拉贝尔塔布里迪zanzeru na gazi deli。但呢要话这的库查的马塔里夫欢杜努那纳达。 بلکې د ځایي خلکو د نیکمرغه ژوند لپاره ښه ضمینه هم برابروي.
نو د کوچا خلک همیشه په نڅا او سندرو خپله خوشحالي څرګندوي. د خلکو له سترګو او د نڅا له حرکتونو څخه یې په نوې زمانه کې د نیکمرغه ژوند ستاینه څرګندېږي. د ورېښمو لارې په اوږدو کې له لرغوني ښارګوټي څخه تر عصري سمسور ځای پورې د کوچا له زرګونه کلن کلتور څخه د عصري تولید تر سمسور پرمختګ پورې اوسنی کوچا د اوږد تاریخ پر بنسټ زماني نغمه ږغوي او د بېساري ورخراسون ځاني باور او سمسورتیا له لارې په نوې زمانه کې د شینجیانګ فعاله او ښکلې بڼه ښکاره کوي.